مرحبا. ام به داباشک نو به هفرنه. امی دوی درسه ده بحثا دیروکا زمان کردی و گریدایی و دیروکا کردستانی بکن. امی به آورک نو بلنرینک نو لزانستا دیروک بنره. نها دست مده belge o zanînê ronahiyê bidin ji beriya mîladê ya da ji beriya Sûmera û em ji wa belgeya bixwînin û bikêne encam nîne. Baş destê me de çi heye? Destê me de peyvên Kurdî hene. Her peyvek ya zimanê Kurdî belgeyek dîrokî ya dîroka Kurdistanê ye. Dîroka mirovtî ye hê rast. Hê rasttiran bêjî ya dîroka mirovtî ye. Niha em ê li ser li ser wateya li peyva hatî barkirin. Em ê li ser wa wateya û li ser kilîleyên vê dawiyê bi pergala rabin ra me çareser kirîn. Em ê li ser wa hewl bidin bi awrek nû, bi lênêrînek nû dîroka Kurdistanê û girêdayê vê dîroka zimanê xwe evî dikin. Niha vala hemî filolog dibêjin. Ji bo tu bikarbî rastiya zimanekî xwe bikînî raza rastiya zimanekî divê tu sê tişta bizanibî. Yek, dîroka wî zimanî yani pêva ji we ew ziman tê de pêk hatî. Do, asta sosyolojî ya ew ziman saz kirî. Sê, asta çandî. Heke tu va her sê tiştê ew ziman pêk anî, saz kirî, ava kirî, afirandî, nizanibî, tu nikarî bibî xwe bikînî rastiya raza wî zimanî. An jî xwe mirov tu qet nikarî behsa ziman zantiya wî zimanî bikî. Niha li vê de em ê hewl bidin ev zimanê bi pergala rabin ra kilîleyên dîrokî yên jina Kurda tê de veşartî û di pêvajiyek ya ji beriya Sûmera de hatî ava kirin û ev qas zanist û ev qas pêşketî û ev qas akademîk hatî ava kirin, em ê hewl bidin xwe bikînin dîroka wî. Kengî. Kengî ev ziman pêk hatiye. Niha em destpêkê behsa pêvajiyên dîrokê bikin. Dibêjin qismek mezin seda not û heşt not û neh yê dîroka mirovtiyê wekû paleolîtik bi nav dikin dîrokzan. Pêva ji we piştî wê wekû mezolîtik ya sêmîn jî dibêjin neolîtik. Yani ji pêva ji we navbera paleolîtik û neolîtikê re mezolîtik tê gotin. û piştî hingê ji beriya mîladê 3000 sal pêvajoya Sûmera dest pê dike. Niha ji Sûmera heta bi roja me kêm zêde rast şaş. Em hin tişt dizanin. Ama ev zimanê em behsa wî dikin ji beriya Sûmeran pêk hatiye. Çima em dê ji beriya Sûmeran pêk hatiye? Ji ber ku pêvajiya Sûmeran de yani li vê de çi qewmî ye? Mirovtî hatiye çîndar kirin. Xudayên qiral, mêr û paşa di zîguratan de hatine xwe bi cih kirine, mirovtî parçe kirine. Heta hingê tiştek bisanîne. Mirovtî parçe kirine. Çîna jûr û çîna jêr çêkirine.
گریدای وی جبو تالانه او پاراستنا وی چینا جور دولت آوا کرنه او گریدای وی جبو تالان و بندست کرنه و کوله کرنه و خلقی بشالینن و نظام چه بکن ارتش آوا کرنه یعنی پر بحثا سیمراتی کرن زمان نویس و زمان و نظام چنو هر تشتی رو هم پیشیان ده بسیمرا ارگانیزه که فلان اف داره که پرمازنه سیمرا سه تشت تولید دیروگا مروفتیه کرنه یک چین دارتیه sınıflaşma yani. Do hiyerarşiye tekiliye jürüjir. Se devlet. Upsaz yok. Sümer tiştek tevlid yürüge ne giriye? Her tişta ero xina medimece deve pevajı da pek hatiye. Na جواب دوی پیواجوی ده حتیش بریا میلاد 505 یعنی بیش داویلی هاتنا دستلا دارتیا مدا 3000 ام بیشیم 500 2500 سالا 2500 سالا بقاسی ام دزانن چار امپراتورین کرده هاتنا آوا کرن یا دستپیکی گوتیه یا دویمین هوریه سیمین میتانی برداومای او به مدا جبریا میلاده 505 یا به تکچون آمده داویل و پیواجویده نه نمیمکنه وقت گم زیده ناوی سروک و سرهنگ و روبرین و پیواجوا ام دبیجن 2500 ساله دا کرده آوا کری ام دزانه ان گم زیده دین زانی ای همی میره یک جی دستلات دارتی یک شهرستانیت یک هو هاتیه و او جی دستلات دارتی ها میرایه او شخوا هر تشت شخوا کرد وی دمی کتنه پاراستنه او پیواجون پر دریجی درفتن تشتین پر مازن بکن احتمالی پر مازن آوانه کش برک و شرحی و سیستما شهرستانیت دا داغل تالانکر هیا داگیرکر هیا که پشتی سومران دست هلا پشتی سومران ریوبرتیا کردا تک بر çünkü ریوبرتیا کردا ریوبرتیا جنیه تده چیندارتی نینه تده سردستی و بندستی نینه تده برچیتی و خلام و آغا نینه تده میر و وزیر و نظامچی نینه تده ریوبرتی خواستر هیا و اف ریوبرتی جی آلی جنیه ته ریوبره پشتی سومرا اف تک بری با akıl analitikiyê zelan desthilatdartiya xwe ava kirîn çîndartî çêkirîn serdestî û bindestî çêkirîn Kurd dikevin parastinê helvê de ev pêvajo ew pêvajoya diyar dike gotê horê mîtanê met nemimkûne ev zimanê halê hazir em dibêjin bi pergala rabin ra pêk hatî divê pêvajoyê de hat bi ava kirin tiştek wisa imkansız e başa heke divê pêvajoya 2500 sala da ne hat bi ava kirin kengî hatiye ava kirin wê demê di ji vê pêvajoyê ji beriya Sümeran ev ziman çêbiye ji beriya Sümeran em dibêjin çin em dibêjin zamanê berpanîr şaristaniyeta berpanîr ev navê kevana zêr kevana bi bereket falan hemî ji vê de tê berpanîr zamaneke ew qas dewlemend e ew qas bi bereket e berên wî jî panîrin ev pêvajok hengî çêbiye ev pêvajo ji Sümera heta ihtimalek pir mezin qismek mezin yê mezolotîk jî digire nav xwe derdûrê 15000 sala pêk hatiye 15000 sal 12 15 13000 sal di vê pêvajoyê de li gor qenaeta min
د زمانێک بناوێ بەرپانî دەمج dibêjî cere dibêjin kanî bên şaristaniyê te berpanî çünkü bajarên wê hene akademî dibistan her tiştên wê hene wekî niha tê gotin civak derdora jinê bîstê kes kunêj kefta de nîne tiştek kusanî nevê dîrokê vir li me kiriye zanista dîroka helê hezir hey derew li me kiriye mesela pêşenka bu çi dibêje dibêje heta yên kevana zêr dayîn dîrokê newin îtiraf kirin û heqê wê newe dayîn ev dîroka nikaribe xweş dîroka bêar overan rizgar bike bêar me got bî çi ye bêar yanî bêkok bêcivak bêexlaq nikare xwe rizgar bike wê demê yên kevana zêr dayîn dîrokê û nehatîn îtiraf kirin û heqê wê nehatî dayîn çi ye em dîvêne helezir em dîvêne di pêvajiyekî em dibêjin zamanê berpanîr de ev zimanê ji beriya niha nêzîkî 25 me dayîn em jê bi pergala rabin ra kilîleyên radenga heyîn wate li tîpê hatî barkirin di vê pêvajiya zaman de û jinên Kurd stiyên Kurd ava kirine pîrekên Kurd ava kirine li vê de çîndartî nîne jin navend e serdestî û bindestî nîne pirsgirêkek ya mirova ya xwarin û vexwarinê nîne pirsgirêkek ya mirova hevtalankirinê mavstandinê mavgirtinê nîne jiyanek pir xweş û xwezayî heye mirov bi xwezayê re jiyan dibin di nav qaştiyekî bi xwezayê re jiyan dibin wate li xwezayî bi xwezayî li peyva hatine barkirin di vê pêvajiya zaman de temaşe bikin di vê pêvajiya zaman de ev ziman pêk hatiye û zamanek wisa de pêk hatiye sosyolojiyek pêşketî û çandek pêşketî heye ihtimalek mezin neşiya niha kêmtir e em çawa dizanin vê em çawa em dibêjin herkes rastiyek wisa tunebî bi pergala rabin ra zimanek pêk nedihat ev qas pirêk û pêk ev qas honan weke xelekên zincîrê hemî bi heve girêdayî çê nedibî ancak pêvajiyek pêşketiya sosyolojîk çandek pêşketî bikar be vê ava bike herkes nigare vê çêke ji ber wê ev zamanek pir pêşketiye em niha werin navan heval vê de pal heye lotêkî hûn dizanin paşgir e pal çi ye pal çi ye me got pal niha herkes dibêje ev girêdayî yewnan ana û nizam çi ye çi ye feqet çiqare dîrokek çêkirine dibe ew peyvên mînaka wa nivîskî nîne pal jî mînaka wa nivîskî nîne ji İngilîz ya Fransa nizanim cara destpêkê zaneyek İngilîz bikaranî arkeologek İngilîz bikaranîye û werhasil ji İngilîzê hatiye nizanim koka xweş yewnanî digire û çi dibêjin mînaka wa nivîskî nîne etîmologê Kurd Numan Amed van peyvan wekû peyvên bi stêr binav dike yanî stêrdar her peyva xwe negihatîn raw rastiya wê stêrek danîne ser û gotine mînaka wa nivîskî nîne ama yewnanî niha em palê binêrin pal çi ye hevona pal çi bî pî çi bî pî pîr e pîroztiye sembolîze dike a mirovtiye hil bilindtiye gelo mirovê pîr û bilind di dema paleolîtik de hebiye ev nav lêkirine ev nav Kurdî ye em nizanim pir dimîne Kurdî niha em werin mezolîtik mes mînaka vê jî ya nivîskî nîne zayna mirov
dema zayini. Ya he gariptir. Mezra botan. Mezra. Peki? Mezra. Mezra. Çili hatiye zedekirin. Rayek limezi hatiye zedekirin. Mezra. Ra çi bi? Ra zamanı me eser hat bir hava kirin. Ra dek. Ra. Mezra. Ne hali Kurdistan'ı bir sadak günde binave mezra hene. O ev günd hemmi şkefta da hatına çekirin. Yani pişra khani çekirin ama khani hemis bine khani hemiş şkeftin. Yek mes. Dibejin Yunani nave messe. Hatta ev mesela Mesopotamya şöyle hatiye. Mes. Eci ihtimal dedimi. Orijinali rast evvel ye navi Kurda lekiri sebe nezabe. Çünkü ihtimal evci sitareti sitara mrov ceş kefta ceh mrov leb cehbi. İhtimalek pir mezin navi mezeolotik eve mes 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 ihtimalek eve mes yani giridayı ve pişre rayek li hatiye zede kirin ra mezra mesra pişre teki gotuna ze dve raşida ligor ahenga denga zeb behtir xoştir te gotin beri ihtimala zeyce xada bas seyce xada bas zey bi mezra mesra yani raye cehe stara mruf raya ceh umruf ceh star umruf raye stara mruf yani mesela Mesopotamya nizamçı Tamya haval navdaravek ev mezra buhtaya mezra buhta buhta ne botan botan ve gotinek Türkiye Apotamya hatiye mezra buhta yani neolitik gelo nütiye ne birame nü Pevajua paleolitik, navber mezolitik, davi neolitik, çünkü neolitik de hakkavezandın ek mazın da aliye zanini de aliye zihniyeti de aliye pekatını da çibiye zaten ev sümere helle ser ve kedi hat ava kirin. Ve ev şahristaniyete hatta broja ma devam dike leser keda neolitik hat ava kirin. Sertiştin neolitik hatin ava kirin ava kirin. Hakikaten nahar rastiye neolitik ava kirin. Ali zanist de Ali her tişti teknik de zanist de mimarti de her tişti. Tırra tiştin ve ava kiriş bilinge ve şahristaniyete bekşini şahristaniyete var akhari. Magun neolitik ligur ve nüye. Ligur ve pevajua pırdireş ya dürüka mrofti nüye. Nü. Nütiyene ne bir ama? Nü. Ne o zaten İngilizce ne var? Nü. Ne soran kaçız bejin ne o? Nü. Mesela nütiyene ne bir ama? Nü. Ha. Ev vusana az ne bejim? Diminin hecay lekuliniye. Deve var lekulin kiren. Bqan'ata min deve nerinde goman nine. Guftu bejim kharana ba. Ama disaji az bejim na sadasat avusaya ne bejim. Az sadasat bejim ne Mesopotamya mezra bohtaya. Goman ve nine. Ne gotine sura Yunaniye khas Kurdiye. He? O ihtimalek bir zaman da Ali mezedeci kad gomana menine Kurditiye vere. Nüye de jinine. Hadi paleolitik edem bejit. Em evdi bikin. Havalo. Encamin em gahatini o ligur
حال حاضر درکتین هولی و ام پی باور دکن اف زمان برپنیر جبریا میلاده یعنی جبریا سومرا نه جبریا سومرا در دوره 15,000 10,000 سال ده زمان که ام ناو برپنیر لی دکن پیک هاتیه احتمالک پرمازن به وا تیپین حال حاضر نها ام دنویسن پیک هاتیه ها سومرا او پیمریشی که چما درخستن انزانم ده پیواجوا ناوبرا نئولوتیک و سومران ده یعنی پیواجوک بدید قطبینک مازن پیک هاتیه از تنگی لسر طوفان نوح تسکنیم گل طوفان نوح پیواجوا طوفان نوح چند سال آجودیه چند هزار سال آجودیه آوی کی در گرتیه آوی دشتا مزرابوتان گرتیه ام میسوگره مزرابوتان جیر و جیر همی گرتیه ام میسوگره گمی یک بنا و گمی نوح نینه افجی میسوگره همی چیاین کردستانه یه لپیشیا دشته و آوی نگرتین همی گمینه مروفین خواه گهاندین چی خواه گهان نگمیه یعنی حال حاضر قد بالا منکشینه چما حتی نهاجی لسر گمی لسر چیا آگیر یعنی لسر چیا جودی سکنیه هیچی نه دیاره هیچی دیروگزان و آرکولوگ نه هم فکره سبب اوه گمی یک بناوی وکی گمی نه سر چیا جودی دانیه نه سر چیا آگیری دانیه چیا آگیریشی گمیه و چیا جودیشی گمیه هر مروفی جدشته جطوفان خواه رزگار کری گهاتی چیه او گهاتی گمیه رزگار بیه جبر ویل ویده دا قطبینک هیا قطبینک دریش هیا لازمه دیروگوانین ما وی قطبینه لی کلین بکن دورا میریتین کردار او نزانم که شدادی او بدرخانی او انزاکی او که سر کشکاند و که خواهد کیده و که انزا چی کرد او ده دیروگامه هیا دیروگامه دوی واجوه ده و شرطیه دوی پیواجوا 15-20,000 سال ده و شرطیه ام وی چاره سر نکن ام نکا تشتکی چاره سر کن ام لوی دینه ام دوی ده و شرطینه حتی بسیمه امنینن مثلا اوی پیواجوا 5,000 سال یعنی 5,000 سال جروجا ما حتی بسیمه حتی به 20 سنری امنین وکو کرد تشو به من نهشتنه نه بلگه نه زانین تشتک عایده من نهشتنه هر تشتی ما برنه جخواره یان ورگراندنه جخواره برنه یان تو نکرنه جبو ام بکار بن راستیا خواه درخینن هولی لازمه ام وی سینوری در باز بکن اف سینوره ام پش وی سینوره نه ام ویدینه ام پش وی سینوره ام ویدینه ام دویدی ده شرطینه ام گهاتن داویا و گوتنان خواه ما بشوپینن جبو ام بکنه گلی کسا و گلی کس ما گهدار بکن ما بشوپینن حتی به هفدیتن اگده حتی به درس اگده خاطری